Oh guys, nakagawa na nagsalita. Wala lengan hawi di dinde. Resepsi nikah nih. Tenggahin hau. Te mau tahu kalau abang kau nikah, aku bagaimana dong kan? Te sampai ke sia nih. Daking kan tuh siwe kali nggak sia. Tanggup pas sama pak karabi yang kau nikah, ada dua geng kan tuh siwe ka. Kesanggup pencoki kau nggak kesencaka, sudah mau made kalau aku kita doni modeng kan. Nggak kerja jangan kan. Sarambar mo macam kutsaro nih. Sarambar macam kutsaro. Oke, papil mami ada, papil mami. Belo karo haderin papil mami. Sarambar nih. Adulati kamu lempar hore. Aus ding hakai ke vei. Dai kalembo ate lahi. Ngaha kemil dolu akem dai ke ngabura pertama nih. Lu babura kedua kan tapuri Hasan masih bere. Aus ding hakai ke vei. Ngahan cokoi untuk kalamba ke pendagi lahi kalian papa adem. Lu babura ketolu ga. Dia aus ding hakai ke vei. Dengan hampuan tu tak kelop doa itu kau kerabi ni, menengah salul tentang kerabi ni. Etes. Lainnya karang ke, nyata ke. Sering dak ke rupa hum dak ke. Mata orang dai mon ke harus tahu kerabi, tahu pekerjaan tetap petanika. Baru bakel sih aku. Ani kata enggak sudah hum nikah dicore. Te aur usiba ma raham jupiti nami le. Kete aku mori nami kete. Tapi malu nami jike kenget tolo gare mangu pakarabi. Maka cek nami melampat talu so tolo nami mekarabi. Aki ke pemain ha. Be pipong. Pipo. Tiba te nami suju pengala tolo sembi ai. Itu papa nami kan de. Te anal dana chompo nami be liru sembi ai semalai. Dari sini lain bahasa lain dipiti nami mone je. Au fiki si maki karavi ke pai vei jam gum hole au ni. Pai vei dem be udulalom ni. Dari akai nanti nami mone piti. Indah karavi ke domone bahkan vei. Pala done delem bobade ni. Pai ngang ha ngalam pala de ki au. Ake ne embrah tiap bulan delem bobade mi doku. Dom tuam nami cuma done belum tentu nikala. Macam ada kita dosa urdu rabim deh. Tahu lah. Nah maru oi mada. Oi guys. Kita lagi di lapar guys. Hello guys. Nah, ini lapar guys. Kay, asli himala juga lapar nih. Kolam. Oh iya kolam. Halo. Kolam Kay panjang rumu ka. Tuh deh kamu kakak. Kami pakai sepatu Kami guys. pakai sepatu guys. Aduh, pilihnya Edi aku.